Mekati Kole Link Internet Radio. Mso chayan keke ya pasabaza munuvana eloho dido shadua shapo kautanka nye henshi ogbele nene nya wasi Reverend Father Clement Ugo ona nasi mkane manyea man nasi kene netu mungwa ana so nechi yanga hapa nasoma bakase ken Kristo yanga la shapo tanka nye kenyo mipa akawa wasenya kwa onu hii kakenu to chupo taka ni utohihi iviru shawni zanzamaniene paslami kudu kwe karuta waonu shoha kaba efesitio ni iviru kudu kwe zanzantio tia iviru shoha yange ojiji John chuchata iviru shakunde haka mon zanzana kunde hakwe kamo itine iluhu wasu tidio nyayo kwaya shacho kwenda kwaya uhande ka omo hama ucho machi kwaya ka chakya hiyo ishi ka makranta yo okana za makranta inada he makranta na peyo na keto ona na ele shena na tswana kwaya no sese na ba elu na ajba wayano si ya chiba je kaide kose kase ya kwaya akwa re kale kra uwe so je shi de kose si bakere kwaya masiya chacho je ma bese yo chelo bo se kono rubile ya je ni kose si kecho kwaya je ka ye ko yo kana no ha fato na chi na ke kwayana yakana to kiri na chi wakito aisha chuna twa kwaya kwayano kasiyana kalu sha chuna beje yesi eshira te chirone kale krata je chi ba koronse ina na aba no so ma kasike Kristo kwa so masifana yo kwayano kasiyana kalu na bese ne ishilate kwayano kasiyana kwayano roiwase shauma ushitane te kwayano ne tose zanza umotoronga ke yange yesinya Yesu la mabisi awase kwasha kwayano ruposo kwayano kasiyana one bese jeni shitane akawese kwayano uma kabya vole mana kungiso tiasi yake taito ba ka bekraraka kwayano lunasi yaka kwayano sensha kwayano wati na nayayo tanakra kujayo alwena kwekwechipa ununende na chayange ipasito yabonya sipina nente ona lo moyo wasisi esito akiya sa yuro si to mome chokere kwaya one vase omoto yo seba kitsende angale tani solution seba kitsende teno yemesha tato usha si enelo se ona lo moyo wasisi esito kwaya one wase omase kwaya no kula sishitane no kula ama senza sikale nyoro ke omotsoro chitato ushe yo mubaraki motsoro ne moyo awasise mayanga sikwa we to sha kwaya one zanza omotsoro ka ba wasise ki ashima mana yoro chesi to kele kwaya one na se motsoro ono lo moyo na vile shakane ma ema ntonke no ma sitseyo ine kwane get Yesu Kristo towase amen so nechi agana banos ma bakasa ke Kristo amkan manya jisungo zo wangban wasile zana mutawishima malonkan kodo so nechi